tungtuma chuan khovela professional footballer then khat ten private jet an nei te kan thlir hoin kan ngai thlo don ani Ronaldinho hian Embraer Phenom 100 ania he jet hi pound makta duai ni le point paruk man ania darkar khata kilometer za sari somnga chakin athlok theya mi pasari phur thein voi khata tui thun khain kilometer sang ni za somre ta thui athlok thei ani Brazil ramasiam ni in asiam tu te hi Embraer ania January ni som sang ni som ni pali thleng khan heng thona hi zali som an siam chuak ani Kaka hian Cessna Citation CJ3 Plus ania he jet hi darkar khata kilometer za sari somruk pakwa chakin athlok theya voi khata tui thun khain kilometer sang thum zan hi somret pathuma thui athlok theya passenger pakwa aphur thei he jet hi emergency ompal thuta man turin fully digital autopilot system manga thuwa mania aman hi pound makta duai nga le point pasari ani asiam tu te Cessna ni in heng thonang chi hi sangriat jet an siam chuaka variant sang ahom ani Gareth Bale hian Cessna Citation XL Plus ania he jet hi voi khata tui thun khain kilometer sang thum za thum somsari pakwa thui athlok theya darkar khata kilometer zariat som paruka chakin athlok theya pound makta duai riat point paruk man ani asiam tu te Cessna ania heng thona hi ama soita kang khan variant chi sang omin sangriat vel zet an siam chuak to ani Neymar hian Embraer Legacy 450 ania he jet hi darkar khata kilometer zariat somnga palia chakin athlok theya voi khata tui thun khain kilometer sangli zaruk somruk pasaria thui athlok thei bok aman hi pound makta duai som point pariat ni in he jet hi infrared camera manga thuam ani asiam chuak tu hi Embraer ni in Brazil ramasiam ania heng thona hi zanga vel zet an siam chuak to ani Wayne Rooney Manchester United player Wayne Rooney hian Dassault Falcon 900 LX ania aman hi pound makta duai som pali ania he thlo theina hi khovela thlona fuel mangtlem ber polangai ania engine pathum nein Dassault Aviation siam ania heng thona hi zanga vel an siam chuak ani Paul Pogba hian Gulfstream G280 ania he jet hi darkar khata kilometer zariat som kwa pakwa chakin athlok theya voi khata tui thun khain kilometer sanga zasari som kwa pathum athlok thei tin mi som aphur thei bok aman hi pound makta duai som pariat ani asiam tu te chu Gulfstream Aerospace te ania mei sang ni som ni thleng khan zahni an siam chuak ani David Beckham hian Bombardier Challenger 350 ania pound makta duai som pakoman ani he jet hi voi khata tui thun khain kilometer sanga zakwa som ni paruk vela thui athlok theya darkar khata kilometer zariat somli pakwa chakin athlok thei asiam tu te hi Bombardier Aerospace ni in July sang ni som ni thleng khan he Challenger 350 ang chi hi zathum somnga an siam chuak ani Ibrahimovic hian Cessna Citation Longitude ania hei hi thlona lian tak fit somruk panga sei ani aman hi pound makta duai som ni pali point panga pariat vel nia chut ania United States a siam ni in asiam tu te hi Textron Aviation ania mei sang ni som ni pathum thleng khan za an siam chuak ani Lionel Messi hian Embraer Legacy 650P ania a seizong hi fit somriat paruk le inchinga ania Rolls-Royce AE 3007A2 engine pahnih hmanga siam ni in darkar khata kilometer zariat somli pakua point pasariat chakena thlok theya pound makta duai somni pangaman ani Brazil rama siam ni in
asiam tu te hi Embraer an ni a December ni som thum pakhat sang ni som ni thleng khan hetiang thlo na hi zan hi som riat pakua an siam chuak ani Cristiano Ronaldo hian Gulfstream G650 nein aman hi baun makta duai som ni pariat man ani a footballer private jet zinga man to ber ani Rolls-Royce BR725 A112 engine pani mga siam ni in a top speed hi darkar khata kilometer zakwa somriat pakhat ani a fit som kwa pakwa le in chikwa sei ni in puitling som pakwa aphur thei ani US sa siam ni in asiam tu te hi Gulfstream Aerospace an ni a mei sang ni som ni pali thleng khan hetiang G650 hi zanga somro kan siam chuak ani